Hi, welcome back to another video. Ravari mwezuva pano paShuviro TV patiri kutaura zvedu secrets nema confessions evanhu. Asi nhasi ndangofila zviri important kuti taura kuti why channel yedu ichinzi Shuviro TV. So apparently I'm working kwandiri kushanda and I no longer want to work there. Saka ndine Shuviro yekuva independent. So I want to do it through this YouTube channel. Basically Shuviro TV, and I have a very important individual. My support system, the director of photography and the video editor. My wife. It's important for us to just recognize her. Wife Imriseko. So as I will be talking to you, my secrets and my confessions. Engage hangu wife wangu yende kuti tinzwe opinion yake. Right, ndisingapedza nguva ndipinde munyaya yedu yekutanga asika musakangane kusubscribe kuchannel yedu. Nyaya yekutanga yakanzi kuna Heidi ari 29 and lost in life. That was when I dropped out of university during last year due to money. When I went back home, I tried to get married, but I ended up in an abusive marriage. Came back home, fell into drug addiction. Like I was a drug addict, single mother, imagine. But at 28, I decided to rebuild my life. So I became clean and dinakana rehab and I made that decision and stuck to it. I went out and got a job as a maid, and 6 months later, I realized who I was and started getting my confidence back. I managed to get a job at a lodge, and now I have my own place. My child is in a private school, and I have so much hope for the future. I'm turning 30 soon, and I've managed to completely turn my life around brick by brick. So you can too. Believe in yourself and have a plan. Stick to it. Not so testimony plan. Stop comparing yourself to others. Alright, I think the advice is to last video here. Face it out no gara kumba kwa nambwe. Like don't feel lost in life. Yeah. Just to find a way to go out or to go ahead, because if you feel lost in life, you are allowing yourself to get down when you have the chance to pull yourself out. And as when we are strong enough and when we have the courage to pull and dig ourselves out of those situations, beyond but because I think that was a very good advice. Alright, so ngende panyaya yechitu yemuvideo redu nhasi iri kuti nyaya yangu yakadai. I'm a girl aged 23. I dated my boyfriend for 2.5 years. Pamakore aya akatanga andivanzira kuti ane vana. I found out later on takatombonetsana akazongoti semunhu wandada, let me give him a chance. We dated hedu kumba kwedu achizikanwa kwavo ndaizikanwa but nevanhu vashoma. He said iye na baby mama vakarambana. I know vamwe vachatuka, but I've dated this guy asati ave nemari stereki like zvaave now. Some vanogona kuti mahure anenge achingoda mari. Nope, ndaitoda mukomana wangu with my all, blinded nelove. And the guy aindida zvandaiona kuti the guy is in love, he could do anything. Kundiendesa kuschool, he did. Madays zvinhu zvakaoma ndisina kugara kana kudii, he helped me to pay rent house till ndawana basa. He is always there for me, not financially only, emotionally he's always there. So I got pregnant this year. Akati no, it's not a problem. Atingabvise nhumbu, and he sent Tete and Gogo vake kuti vataure neni, and was shocked vachiti your boyfriend is married. Ndakapererwa, you know, and chikundishamisa they're supporting muzukuru wavo hanzi ingoita life yenyu imimi and don't mind my goal. Ndikati where was she? Hanzi vakadzoka last year but akatya kukuudza. He said he could do anything. He opened a business. So far he is present, but I'm hurt kuti ndotanga kuitiswa mwana with munhu ane mukadzi and pain yandichakonzeresa umwe mukadzi. Because of this I don't know what to do. Iye aiti anorora ndogara kwangu and mai guru vari kwavo. Ndodive dwe, I'm heartbroken
musandituke please, ndaizotsvaga help. Dzimwe brain dzikuti ndiite let go hangu and move on, ungova there for mwana. And sometimes I'm being afraid kuti a single mom would also hate the child. I wasn't aware this man was married, and hama dzaitondisekerera and friends vasingandiudzi, not knowing kuti munhu ane mukadzi hake, kusazokwana kutoziva support, and vanotouya vachimubatsira kuperekedza kuzondinyengerera hama dzake vese vanokwana. Right, yanga yakati rebe. So just to summarize, so this I think this girl is kind of dumb somehow. There's this girl, and she's dating this guy. Also discovered, oh, the guy are married and mukadzi. You know, bazi kumtichi, but find out good ane one mukadzi okuda. And then somewhere along the line, murumozo da ane mukadzi wetu kita sei takarambana. And then utoita makore vachidana na chingotofunga takita sei vakatozorambana nemukadzi yawe. And then by that time murume angasiri rich, and then the man got rich. Vakaromenesa kuchikoro, kumuvhurira mabusiness, kutodiwa vachidanana vachiendera mberi. Iye achingoti vakarambana until she got pregnant. Ndopakazi atete wemurume nasekuru wemurume vakumuti ane mukadzi wewe wakarambana naye akazodzoka, probably angasinatombera akatomboenda in the first place. Saka kuti ndodii ndokonzeresa here kuchema kwomumwe mukadzi kana ndorambana naye? Hapana, waikonzeresa kudhara vanomvera vakarambana vana kurambana havana. Idzo nyaya dzevarume vanodana nevamwe vakadzi dzakawanda chaizvo. And ivo vasikana vane ma22-23 years vanoda chaizvo kudana nevarume vanhu. Vanozvida chaizvo. Ora yatakatidzoti mucomment section vanhu vari kuti kudii. Hanzi don't blame yourself, wakanyeperwa. Zvikazi nevamwe makuwanda vanhu vasikana vanodana nevarume vevanhu. Zvikazi nevanhu hanzi chii chinotyisa pabarika. Kana murume aine mari, varume vane mari vari kunetsa mazuva ano, ramba uri ipapo. Munge mukadzi ari kudza mukadzi kudaro. Zvikazi nemumwe, your decision should be based on the answer to the following question: where do you see yourself in 10 years? Zvikazi nemumwe, ndiwe mwene webhawa. So that's the story yatanga tinayo. Anyways, rikati ipinde munyaya yekupedzisira pavhidhiyo redu ranhasi. Hanzi, hi guys, I'm 21, a single mom, and I got my own apartment, and I'm okay financially. Dating a 27-year-old, he only likes coming to my place, sleeps with me, eat and go. Sometimes borrow money asingadzose. No dates or going out together. Apa is insecure, but he has never done anything for me. Chero kurukiswa hako, but when he visits, it's my food that he eats, and everything is mine. He doesn't help with anything. My fuel, he asks Kwandiri. Valentine, I got nothing, so found out he's still seeing his ex, and we fought, but he started blaming me. Panel do it up, but I'm just being easy for him. It will get anyways, the situation is let me not be hostile and judgmental towards someone. But then, when I'm 21 years, who managed to buy herself an apartment, who managed to buy herself a car, and wants to feed a mumu. Come on, 21, she's young. Anyways, regarding the comment section, being a loving man, it means you are maintaining your wife very well. Because the moment I start to wonder, but read between the lines. Because the moment murume, any murume, unanga kupi exactly, and shande hangu, but I'm not communicating with my ex. Because the moment he's using you. It's funny how you ask when you already have an answer. You could have just left him. Yep. Teaser. The moment is using you, evident. I know you get careful. I get careful over my nephew. So ndodzimwe dzenyaya dzatinga tinadzo pavhidhiyo redu ranhasi. Ngatisangane zvakanaka nemwe vhidhiyo.